Serchhip cable network clear to te chibai ule CHANCHINTHAR ngai thla anga chair tool sil CHANHIME VAWIN khan Serchhip District Development Coordination and Monitoring Committee chu biak mu theina kal tlangin nei ania District Borsap VAWIN Line Department shang ten DC meeting room achangin meeting hi anchim VAWIN hian Serchhip District Development Coordination and Monitoring Committee te chu an chairman Pusila Rosanga MP Lok Sabha VAWIN an chukhoma kumkal meka Serchhip District ta Central Sarkar sum mga mason na tho shang te an clear let VAWIN chutkhom na hi internet kal tlang abot sa iniin chairman hi Delia a quarter sa changin meeting aron KHHUAH co-chairman puke vanal ve na hi damlauna awangin atel thailova engineer lalrin oma MLA tui kumpoin ama pisa achangin meeting hiron zomin Serchhip officers le members dangte ero pukumar Abhishek IAS member secretary le borsap ni bok VAWIN this meeting hola chutkhom thung ani Pusila Rosang chuan COVID-19 shipuya wangin hun engoma chen DISHA an chutkhom theito lo thu soin December sang hi somni an chutkhom chu Serchhip District DISHA chutkhom hnungber ani atia he chutkhom hnulama malak na shang te thlir ho chu voina an hnapoimo ani thu atarlang masa officer shang te inpek na le inbot saina fakin theitop chua ram mason na te thokzel turin atsa ani Member Secretary Pu Kumar Abhishek IAS Serchhip Borsap po in thu soin DISHA meeting hlotling taka theina na thoktu te chunga lom thu asoya Chairman Pusila Rosang le Engineer lalwin oma te chunga lom thu soin co-chairman Pukelal vena po adam le thwai theinan du sakna ahlan ani VAWIN meeting hian Serchhip District ta Central Sarkar sum hanga mason na tho shang te chu a enkol tu officer 10 report an pe Niza inhlona KALPUI meka October thlathenga ni somsari pakhat inhlona pek ani to thute abak ni somni parukpo November le December thla apek tum ani thute baka National Rural Livelihood Mission HNUAI malak na te BADP East Lungdar Block malak na kalmekte PMGSY HNUAI District chunga na tho shang te DDUGJY Swachh Bharat National Health Missions PMMVY Sarva Siksha malak na tele thildang te malak na report ngai thlak ani member 10 zodu an nei te zotin soiho na an nei zuizel ani Pradhan Mantri Ujjwala Yojana HNUAI meithai le meichhia te tan eirong bol na gas athlona PEKCHHUAH mek ani India ram tlang ram le ramokara cheng schedule caste le schedule tribes social economics census SECC atel meithai le meichhe puitling rethaile har sajok ten eirong bolna LPG manga eirong an bolve vek theina turata na sarkar lai puirwa manna pakhat Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 PMUY scheme HNUAI Serchhip District chung khashanga BPL meichhia kumsom pariat puitling chin le BPL meithai titan Serchhip Mizofet gas agency te chuan tun lai hian athlonin gas connection apet chuak le meka he free gas connection hi erong bolna na man ngal mai theini in gas bur gas thukte baka man rupoi modang te akeng tel ngal vek ani Serchhip Mizofet gas agency te hian PMUY 2.0 scheme HNUAI Serchhip District chung khashanga BPL meichhia le meithai mi somthum pasari te hne na he free gas connection hi apet chuak meka he scheme HNUAI gas connection deal theite chu kumsom pariat chunglam meithai le meichhia rethaile har sajok BPL family tlangram emoram ngokara cheng schedule ka semo schedule tribes anni angai baka social economics census sa anming atel emo achwang ngei tur ni en Aadhaar card ration card BPL le bank account annei ngei tur ani bok Serchhip District MOP te chuan MOP office Serchhip Bazara meeting nein PF lal ngai omi District Social Welfare Officer Aizola East District in Amanpui VAWIN sumhadar som pakhat khan Serchhip District MOP te chuan Pusi El Ram ngaya President KHHUAH na in an office Serchhip Bazar muna meeting nein Executive Committee members Somli Pathum antel ani SWD hi Directorate Patnia Chen ania ICDS a in Chen nu in Serchhip hi District Capital Vemeusi staff pakhat po omlo le door tour staff pakhat tal omlo hi dangein theise ti chu agenda mangin rorel chan ngal ani sunudar khata changin income hauna nein khwaliana tan PF lal ngai omi District Social Welfare Officer Aizol East District chu man ani
khwalian chuan thu soin finalam ani emo kong engkima upapol ten ma an la shwai thei hi lom om te in serchhip khopui tan hian an tha le zung thoa chan la zual sau turin kal khom te hi asom ani hengba ka hian January sangni somni pahnia pension la thei tura dil tu te tan ma lak sak tur le an ma lo lak to dan te fia fai takin report ape ani MOP Serchhip District atana thu chatak tak te asoi zon nuwa zona le chana hun te mangin kal khom ten hlok thlak an ti hle PHL Swaloma Secretary ne na changin report ngai thak na nei ni in Serchhip District ta hian area som pakhat branch som sari pakhat ading ve meka member he mi pa sangthum za som kwa paruk meichia sangthum zaruk som pariat avain sangruk zariat som pali anni VAWIN Khan Serchhip District ta shikai thar mi somni pathum omin enkol dam mi za panga an om VAWIN Khan Serchhip District ta COVID-19 shikai mi somni pathum mu chwani in mi za panga lai enkol dam an om to thung Serchhip District ta shikai mu chwa zinga mi som pani te hi Serchhip mi ni in THENZAWL shikai mi som mu ni in waltua pakhat mu ani bok Serchhip District ta shikai te zinga nimin khan mi pakhat boral belle in nimin chhnu dar khatle minute somnga panga khan lalchan puya kum somthum pariat husband of lalnei tluangi chiatlang konveng chu DCHC Serchhip a aborala ama hi natna dang nei sani in November ni sari sangni somni pakhata COVID-19 shi akai ti mu chwa ani a hemini hian DCHC a dalu ngal nima se nimin khan aboral zuita ani Nimin Khan Serchhip District ta shikai enkol zinga mi za panga lai enkol dam an ombele boka heti hian nimin tlai thleng Khan Serchhip District ta shikai mu chwa to chu sangli zanga somli palini in an zinga sangli somkwa pakwa chu enkol dam ani to a shikai mu chwa achanga za zela somkwa point pani pakwa te chu enkol dam ni to in shikai enkol lai zali somthum pakhat an la oma shikai zinga mi sompali an boral to ani Serchhip District ta REMCHAN DANIN ZIRNA in KALPUI chan ani Tuntla November ni nia Serchhip District Disaster Management Authority DDMA in alorel to angin COVID-19 leng mek kara Serchhip District din huntlang puile state thunei tu lamin board exam mek class 10 le 12 tele training institute chu class kal RMT sak to angin Serchhip pa Brilliant Higher Secondary School class 12 zirlai ti chuan kumina an exama avoi khatna tan CAB chataka zom chungin examination an nei mek ani heti lai hian Serchhip khopui town area huam chunga COVID-19 shikai thar mu belzel alani awangin DDMA Serchhip in class kal phalna alo pek to sa te bak zirna in dang te chu khar chun zom zel ri ni in REMCHAN dan angin online class kalpui reng ani a heti lai hian state lama thunei tu tele DDMA Serchhip in anlorel to angin Serchhip District ta Residential Institute pakhat Eklavia Residential Model School Kol Ritlang Serchhip te chuan CAB chataka zom chungin voina changkhan zirna regular class an chun zom le to bok ani Serchhip District chunga COVID-19 shikai omlauna khwa a khotlang shwai tu VLTF le school thunei tu ten DDMA an lo dil to angin is lungdar le lungphau khwa shat thei china te hian ni tinin zirna in hon ni to in district chung khochen khat shikai thar om to lo na ten DDMA Serchhip pa school kal le to an dil na po ngai to sak mek ani bok THENZAWL Golf Course and Resort book du tan hetiang hian HRIATTIRNA chwa ani THENZAWL Golf Course and Resort takal du le facility shang te mang du chuan online booking mangin www.thenzawlgolfresort.com achang sawin book to tur ani a online booking ti lo le QR code nei lo chu lu tir thei ani lawang booking le QR code chungchanga har satna nei chuan HNUAI contact a te hian an har satna an thlen theiang online kaltlanga book du tan email thenzawlgolfresort@gmail.com a book thei ba ka pu Benjamin lal shwai tlanga phone number 8414092865 ale pu David lal chan chwa phone number 9862306819 a te hian a book thei bok tlabung kumza somnga tlin lom ni hni na chu pulalruat ki ma INPR minister in ahmanpui tlabung khodin champapha kumza somnga na lomna program chu tlang lian amwal tlabunga VAWIN Khan nei chunzom ni in RDINPR le Revenue Department te changtu minister pulalruat ki machuan khwalian ni in lomna program ahmanpui minister hian tlabung bazar bung ko na kumza somnga na lungphun ahong ngal ani VAWIN program a hian lunglei HPC vice chairman pulom omatau chongchu khwalza omni in
bial tu MLA pu ni har kanti chakma chu khwal thleng tu ani a program a hian official te tlabung le a chevel khwami te le tlabung khotsuak Mizoram hun sang atangin kalkhomin lomna program ro pui takman ani Minister Pulalwat ki machuan Mizoram history a hmun poimo taklwa tu Mizoram KHUAH masa le chanchin thashil na hmun poimo masa tlabung kumza somnga tlin chu lomom ati thu soin kalkhom te chu tlabung sesquicentennial celebration chibai abuka kumza somnga tlin lomna chu rabithar thlen tu le kongshang shanga mason na thlen tu ani ngei abe sei thu soin mason na tlo le dai rei nei turen tlabung mi puite abik takin chalai te chu ZIRNA zonna na thona lama chanla turin atsa a hun local zel tura Mizoram le sarkar lai pui recruitment atele sumdona le entrepreneurship lama te tlabung chalai te chu asul sutu le mashwai tu ni thei tura chanla turin atsa ane he huna khwalza omlung le HPC vice chairman pulomo matau chongchuan Mizoram tana khopoi mole kan state ro hlutam tak omna tlabung khwa in pathian shwaina le ven himna zara kumza somnga tlinlom na hun an lamang thei chulom om ati thu asoibok Mizolal tikuta changa Mary Winchester zolu tila le tura British sarkar in ron tir thangliana Lieutenant Colonel TH chuan khotlang tuipui longlenga ron chawin November ni kwa sang khazaria somsari pakhat khan tlabung khwa hi alodin ta ani National Cadet Corps Mizoram 10 TNT a chanpuina anhlan Mizoram NCC 10 nimin khan muanna venga thutak nun pui tu te team TNT muna inbol na hun man puin chanpuina anhlan bok 20th Mizoram Battalion NCC Aizola Commanding Officer PI staff civil staff tele NCC cadet no pangte chuan chanpuina sum cheng sing ruksang sariba ka bu fai bek rugle thomno chanem takhlan na hun anmanga NCC cadet te hi Shangbana College le Patsunga University College amini in naupang somsari paliten an manpui ani Krishi Vigyan Kenja KVK Mami District 10 lo nei tu te mamo shang ansem VAWIN khan KVK Mami District leng pui chuan Darlak Agriculture IBA ICAR Northeastern Hills Program bultumin lo nei tu te hnena manwa shang bu vuakna paddy tracer lelet athur siamna wheel hole classic khai chi shang ansem he program hi Dr. Vanlal Shwai namte senior scientist and head KVK Mami District in Kaishwayen Mami District chu aspirational district kan ni awanga du sakna shang kan don te mang changkai thiama chanim ngai taka thlai chi le manruwa te kan manna chula ni te in lo nei tu te chu du sakna ahlan ani manro chi shang hlan zwa VAWIN ve khan pu VL remruat puya leilet muna KVK in alu variety shang an ensinna demonstration a ZIRNA hunman ani a heta hian Dr. Rohit Shukla subject matter specialist horticulture KVK chuan ZIRNA ape ani kumin chunga Darlak chevela National Food Security Mission HNUAI ancham ram hectare somnga achin tir tur farmer thanbik te hnena ancham chi hi ansem ngalbok ani Mizo National Youth Front Headquarters Aizol chuan MNF Party President le Chief Minister Puzoram Thanga thubuai a hnena chan an lompui MNYF Headquarters Aizol chuan VAWIN ni kwa thlasom pakhat sang hi somni pakhat thole ni khan MNF Party President Puzoram Thanga Chief Minister zom takin a thubuaya hnena a chan lompuinan apisa pangpar an hlan he huna hian pulal zoma khyang te Vice President MNYF Headquarters chuan kan President a Chief Minister ni bok chu rem lovin mi puin an hnol thainan thubuai siam sak ani a kan Bible kan mu do ta swal tin renga an he khuna cheu in eng ala tholang ti aziak ani angkhan kan king puiten dot manga MNF an beina laka a how tu pa berin mo ala ani maya hetianga courtin thiama chantira thudi khailana omta hi kan loma lalpan kan sarkar zelna tura min shwaina kongpoi mo tak ani ngei po kan ring ani ati pulal zoma khyang te chuan sarkar masa hunlaya kongchhia tamlutu kha MNF sarkar hian covid chilenga wangin alasiam zo vekloma se saktaka kongchhia siam thatna thomek zelani hi Puzoram Thanga PWD Minister malakna wang ani ti kan sia a kan swang hle ani atibok lompuina pangpar hi engineer lalwin oma President MNYF Headquarters chuan ahlana MNYF Headquarters ashwai tu engemosat antel ani BJP Mizoram Pradesh President Puvanal Hmuak chuan Mizoram Governor Muin thilpoi mo shang asoipui nimin ni riat November sang hi somni pakhat chonhudar thum khan
puvanal hmuak a BJP Mizoram Pradesh State President le Dr. BD Chakma MLA BJP State Vice President 10 Mizoram Governor Moen Mizoramin mipui sarkar diktak an momo thule Prime Minister scheme shangshangte a mutur diktakin an mu theina tura chanlakpui turin an ngen puvanal hmuak le Dr. BD Chakma chuan Mizoram Governor chu darkar khatlai titi puin Central Scheme shangshanga bikin MGNREGA niza in hlona PMAY in nei lote in section puina Ujwala Scheme Free Gas Connection PM Kisan Nidhi Scheme Lawnui tu te sum fire chan puina PM Healthcare Scheme Jal Jivan Mission JJM PMGSY le adang te baka COVID-19 shipui Mizoram in kantor na saddan te uluk takin Governor chu anshila PM scheme shang te adong tur diktak ten dong lova state sarkar na changtu in party vote zon na atana PM scheme shang an manawangin miretheiten an sor thailo dante mizo mi puite chu India rama discipline nei chaberle sarkar thu zom chaber ni chunga India rama COVID-19 shipuin ati boy berle khovela COVID shipuya wanga lockdown mangrei ber kan ni dante governor chu anshil ani Governor chuan state BJP shwai tu te thuthlen chu uluk taka lo dong songin achul anga malak puya lo en pui tu le state BJP shwai tu te chu Mizoram masona atan le PM scheme shangin athlen na tur dik taka athlen theina tur le mire theite din munsoi kana atana nasazoka mala turin alo shil bok ani khati som kha chanchin thar kan ti chwa theite chu ani e